Сейретіңіз. Руслан Зейтулаев açlıq tutmağa devam etti. Rusiyada Yegova şartları yasaklandı. Nabu Sabah Xalq deputatı Martynenko'nu yakaladı. Selam aleyküm, efirde zaman. Bugün aprelin 21 ve Kırım işgalinin 1149. konu studiyada Mevile Muhtarova çalışam. Hizbut Tahrir davasının mabüsü Ruslan Zeytulayev hüküm çıkarılğanına kadar açlıq tutacak ola. Bunu o Rostov-na-Don şehrindeki mahkeme oturuşunda aytdı. O 17 günden beri açlıq tuta. Oturuş Zeytulayev rahatsızlanğanı için geç başladı. Ruslan aprelinin 4'ünde açlığını ilan etti. O Rusya hakimiyetinden Kırım Tatarlarının terrorizm ve ekstremizm maddeleri boyunca takip edilmesine, SİZO'da Ukrayna Tışkı İşler Nazırlığının vekilleriyle görüşmeye izin verilmesine ve Hizbut Tahrir davasının diğer ahyarlı mabüslerinin azat edilmesini talep etti. Zeytulayev Rusya'da teröristten alıp yasaklanğan teşkilat bölüğünün kurmasında kabatlana. Rusiyadaki mahkeme Yegova şartlarını yasakladı. Rusiyanın yukarı mahkemesi Adalet Nazırlığının talabına göre Yegova şartları teşkilatının faaliyetini ekstremist dep tanıdı. Teşkilatının mal mülkü müsaade edilecek dep karar çıkarıldı. Rusiyada Yegova şartları cemiyetlerine karşı birkaç mahkeme esnası devam etkenidir. 2014 senesi dekabr ayında Rusiyanın yukarı mahkemesi teşkilatının saytını ve 3 kitabını ekstremist dep tanıqanıdı. Yegova şartları teşkilatı Rusiyada 1991 senesi kayıt etilgenidir. Dindarlarımız sübet geçirmege, İncil ve Tevrat'ını öğrenmege beraber toplaşmağa devam etse artık bu dini bir faaliyet değil, ekstremist faaliyet dep sayılacaktır. Ukrayna'nın Kabarcılıkka karşı Kureşmeli bürosu Sabah Xalq deputatı Mykola Martynenko'nu yakaladı. Onu 2014-2016 seneleri Şarkı Dağ İşleme Kombinatı devlet müessesesine zarar getirmesinde şekleyler. Onun miqdarı 17 milyon dolarını teşkil etmekte. Deputat 8 yıldan 12 yılga kadar azatlıktan marum edilebilir. 2015 senesi dekabrının 22'sinde Yukarı Rada Mykola Martynenko'nu onun ricası esasında deputat mandatından marum kaldırğanıdı. Bunun sebebi kabarcılık kavgası oldu. Uranın satın alınması ile bağlı yarışını ilan etmege hakkı olmayan devlet müessesesi onu geçirdi. Avstriya şirketi galip çıktı. O bu uranını çıkarmadı. Skid Dağ İşleme Kombinatı devlet müessesesinden para gelgen son onu Avstriya şirketine yolladılar. Şeklengen insanımız onun ak sahibi oldu. Sonra prokuror dabır şahıs Sergey Perilomov'a şeklengenini tasdikladı. Martynenko'nun advokatı Petro Boyko davаны bakkan kadığa inanmağanını bildirdi. Що він обере максимально велику заставу і арештує Миколу Володимировича. Тому що очікувати від Бобровника, проти якого порушена кримінальна справа самим НАБУ, тоді, коли він залежний від того органу, до якого він звертається, я не можу повірити цьому судді в його об'єктивність, його незалежність. Я думаю, що він винесе саме таке несправедливе і незаконне рішення. Esas Ukrayna'daki Ali okuf yurtları Kırımlılarını bekley. Geçken seneden beri onlar için kolaylaştırılgan sistema çalışan. Ondan nasıl edip faydalanacağını jurnalistlerimiz bilmege tırıştı. Bir kere bile pişman etmedim. Gelecekte tarihçi olacak Nikolay Matveychuk öz kararını böyle izatlay. Geçken sene o Tavremili Üniversiteti'nin 4. kursuna geçti. Bundan evvel Kırım'daki Medeniyet ve Turizm Üniversiteti'nde okuyordu. Sentyabr ayında zor idi, binalar yok idi. Kayda koyacağımızı bilmeydik, kasivetleneydik, sonra okuş başladı. Her şey güzel oldu, belediye akademiyasını koştular, binalar peyda oldu, peşman değilim. Nikolay da bir yıl okuyacak, ayrı bir hazırlıkını sağladı. TMU'da derslerge katlamak mecburi değildir.
нам дают задания. Бізге вазифе берелер. Бош заманымыз олғанда азырланамыз. Өйкен курсларда олғанда güzel imkanımız бар. Иш тәжірибесі керек, дәрслерге азырланамыз. Таврия Милли университеті Қырым Украина программасында иштирак еткен али оқу йортларының бірісідір. Бұл мерkezлер Қырымлы абитуриентлеріні қолалаштырған система бойынша қабыл етелер. На відміну від минулого року якраз Кечкен сенеге баққанда тәсіл мерkezлерінің іші uzatılacaqtır. Олар июнның 19-дан сентябрінің 30-на қадар çalışacaklar. İnsanın istегенне көре абитуриентлерінің соядларыны гізлемеге теклиф етіле, чүнки базы проблемлер олған еді. Қалған талаплар есе кечкен сенеден фаркланмай. шифрувати прізвища абітурієнтів. Қырымлылар тышқы мұстақыл имтианларыны бермей, али оқу йортының қабул комиссиясына келмек кетерледір. Андан Украин тілі ве Украина тарихи имтианлары берілежек мектептерге йолajaqlar. Sonra сайланған факультетке көре зенатының бағлы имтиан olacak. Если у вас есть аттестат за 11 Он бірінші сынып аттестатыңыз олса, кетіріңіз. Олмаса, зарары yok. 9-шы сынып аттестаты олса, оны кетіріңіз. Олмаса, кенеде зарары yok. Шахсиетіңізні таздықланған весикалыңыз олма керек. Паспорт. Украин, рус олсын доғу шәдетнамесіні кетіріңіз. Привозите его, любой, украинский, российский. Яны оқу йылында ТМУ-да 4 факультетінің ішіні ғайрыдан теклемеге ваде етті. Физика, химия, биология ве математика olacak. Ләкин қырымлылар үшін бүтін зенатлар да açık değil. Для крымчан по-прежнему Қырымлылар тиби али оқу йортларына ве медениет назерлігінің университетлері қолалаштырған система бойынша кіріп оламай. Ләкин умумен алғанда бүтін меселелер алетілді. те недочеты были устранены. Қанунға көре көчіп келген студенттерге ятақхане бедава берілмелі ве ичтимai стипендия айырылмалы. Бұл оқу йылында бойле бір шей yok еді. Келечексіне olacak деп білдіре али оқу йортының векілері. Олмаса шикайет етіңіз деп тевсиеті оқу корчылайдылар. Али оқу йортлары қырымлыларны ятақханелернен темин етмеге тырыша. Қорқмасынлар. Оларға бір себептен ятақхане берілмесе, алменда ве қырымсоски бітішкелетлар бұны баққа. Былтыр esa Украинадагы али оқу йортлары қырымлы студенттерге 1200 бюджет еріні бермеге азырады. Тәсіл әзірлігі бұл сенеде оларны эксилтмеджегіні ваде еті. Паралы ерлерінің сайысы сынырланмай. Роман Спиридонов, Лидия Полянская, Эльдар Тарахташ, Весан Минов. Заман. АТР. Президент Украин ве Қырым татар киносына қол тұтажағына ваде етті. Петро Порошенко кино ве Украина Медениет фондының құрылмасына девлет ярдымы көстерілмесіне дайыр қанунларны имзалады. Президенттің айтқанына көре бұл қанунлар Украинада фильм yapılmasının yükselişine ve milli medeni inkişafına yardım edecek. Қырым татарча yapılacak filmlerinin masrafını da devlet karşılayacaktır. Є принципова і чітка позиція. Принципиал ve tam bir fikrim var. Ukrayn tilinde olacak filmler yardım alacaktır. Yegene istisna Қырым татар tili olacak. Қырым işgalinden sebep Қырым татар halkı uğragan vaziyetini көзігіне almak gerek. Це кримсько-татарська мова. Париждегі Елисей аланларында атеш açıldı. Bir полиция хадимі қылды, да екісі яраланды. Үчім еткенлерінің бірісіні полиция хадимлері өлдірді. Екіншісі Белгия полициясына теслим oldu. Адесе месулиетіні İslam devleti terörist teşkilatı өз бойынына алды. Я йшов тротуаром, там був пост поліції. Люди припаркувалися поруч з поліцейським мікроавтобусом. Один з них взяв автомат Калашникова і вистрелив 6 разів. Спочатку мені здалося, що це був салют. Ми повідомляємо, що розслідування теракту розпочалося. Ми з'ясували, що подія має терористичний характер. Şimdilik bu bizim sonki haberimiz edi. Efirni bugün yayını devam eti. Atırılı olunuz. Görüşkence.